Pamirsa upacara Tawur ring Bali medue panta sane anutin saking wewidangan tetujon saha sarana upacara sane kawigunayang. Indike punika pahan saking pangupaya ngemit kahanan imbang pantaraning manusia miwah alam anutin ajahan agama Hindu. Ketanyane, upacara tawur ngawit kemargiang saking pante pini sederhana ring rumah tangga, kantos ring tingkat utama sani kemargiang ring genah suci utawi oleh provinsi. Suang-suang tingkatan nganggen sarana upacara, sani mabinayan anutin sastra agama, tur asil parum para sulinggi utawi lembaga keagamaan Hindu, ring tingkat rumah tangga, upacara kemargiang merupa segahan, pinaka simbol pengupaya ngemit kanan imbang ring pekarangan umah, selanturnya nih, tingkat banjar miwadi seadat, tawur kemargiang antuk sarana anutin pebuat, lianan punika ring tingkat kabupaten kota, ketanya nih, tawur agung ngawiguna yang tingkatan sane ageng, inggian sane utama sekadiring upacara tingkat provinsi, sekadiring karya agung pura kayangan jagat, sarana upacara anutin sarana yatnya, sao akeh nadunang keramo. Tawur matutujo nyuci yang alam, utawi buana agung, sao mangge kanan imbang pantaraning manusia sarang pelemahan, umat Hindu nunas pengrastiti antuk keselamatan sa mangge kerayuan, silitunggil pemargin tawur sane kelokta oleh krama Bali, inggih punika ritatkala nyanggre nyepi tawur kesange. Upacara inucap kemargian ngawit saking tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa adat, banjar, kantos suang-suang rumah tangga, ya diastun mabinayan, upacara tawur unteng nyane antuk mangge kanan sane imbang sa anutin sesidan kramane. Juliana, Bali TV.